Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Prime Minister jong Israel Benjamin Netanyahu ulapan mahap na Prime Minister jong Qatar Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani yakaba kajingleit bom kabalajah Qatar hau benai September jong Yusnem Netanyahu ulay krenru badu Al Thani leng baka phone na White House hadieñ baya kendo Netanyahu baru presiden jong USA Donald Trump shu Netanyahu lakularu ba kanam jia shu kumni kumbakala jia nang ni shakmat Prime Minister jong Israel ulapan mabru nakadaw bala lai parsha yakahok jong Qatari dakaba lapan bom hanong doha badru ula babi ba layap kikatuk ani kibriyo jong Qatar bakan top ya way pulit Netanyahu lapan mabru ba amla satya ka Israel ban shubret bom kumtu yaki he jong Hamas hadoha nakaliang jong Ministry of Foreign Affairs jong Qataru kala pentikana yakani ka jing phone ban pan map daw Prime Minister jong Israel yaw niw he jong Qatar ubadai ruway naki badon hakmat ban penyesuk yakini kiri